Haleluia. O le atatou a matal te talu. Lo mātou tamai o le langi o mātou whanono manuia te oile nei tae au fou. Mātou o mai o luma le tua ma le anganga whanga e tia o le anganga e tumu le oli oli. A wawa e toi mumoli manuia mai le soifua ma le ola o tangata i le nei tae au. Mātou whaftai le li e wao le aua mawai atu, ma mou atu le tua le pōli uli. Foto ai mai le mala malama o laua fiu. O fōlinga wa aia ia le tua o lo mata mo fie ma lo sili sili ese. O mātou whaftai le li wa e toi o moli manuia mai le soifua o si o mātou watu mo pele o Samoa. Mātou iai le tua i lava singa ma tiu te whai o le nei aso. Whaftai lo alofa, whaftai lo file mua o leo leo ina ai o mātou tangata. Mātou whafoi atu lava ia te oele vi inga i le nei tae au. Mātou te talo ta maa le amata ina o le au au nanga, i le nei aso i lunga o penga te whailangi. O so se a ai ma so se manga ala le tua o lo whainga luenga ai lau upu le nei aso. Talo ta maa ia wali tia mea uma, le lofa ma le anga le lei o lau fio. O si o mātou atu nuu o mātou mafuta fo le nei tae au le li, la mātou sauni, ta lia lau upu le nei tae au, e ta pasai nai pea lo mātou wola whaatua tua. Mātou whapei fo lea le tua mea umalava o le a mātou whaia, o le mātou tau tala tala, o le mātou pese, o le mātou whasoa, ma tufa i lou le lei, whai lea ma vi inga, ma taulanga lau whanau nei tae au, mātou te momoli atu ia te oelo mātou atua. Whaaftai tele ta mai lau whamalolonga whaawau i lunga si o mātou atu no pele o Samoa. Ono Yesu le lei wala tua le mātou te talo. Ameni. E mua na toi whatalo whaatu sa mo le atu no pele le foi tae au fou, tae au mātou mo fie mai le atua. Whai on tātou toi tāpa i lungo pēo nganu le ea o no na lofa malona tau singa ia te i tātou mwhai e on tātou toi maua le nei aso fou. Ia o se aso mātou mo fie whapopolo tau soifua ma sau ni ola i ia la le atua whai ona tātou au lia mai le nei tae au. Ia wale whianga iai malawa singa e maisi o so se tiute, so se whaiva o loo ta ape masalala waisi o tātou watu nuu, so se tawhai fia o le nei ke lope ma so se tuli mano le lau langi, vi ia o le atua ilo na alofa ma lo na lei whaasoa mai a te i tātou, ia whai on tātou maua ana wha manuianga, ai maisi ia o lo na alofa tele mai a te i tātou. Awane i ngalo lau whaatai, awane i ngalo lau vi inga, awane i ngalo lau whainga taulanga i lea tae au ma lea tae au. Ia ai li a matalia fo i lo waso, ai li a matalia fo i whaiva, ma tau whinga o ni aso. Ia ma fuafuanga umo na whaatatia mantua, tātou lava ia na o na fuafua, ia o le tua o ia na te whaatau uina. Ia a mata lo waso i le vi inga o le tua, a mata lo waso i le a vato sau taulanga whaatai le li. Ia ona e alu fia fia lea ma inga lue fia fia, ma le mauti noa i lo loto, o le atua o ia o loo, ia whaasoa so mai le manuia mo i tātou. O le salama i lua suma le iwa sa whaitawina nei tae au i le mawhitanga ma le tua. Ai sila la i salamo lua sifuma le iwa o lo iei upu whaapea le whai salamo. O tau ata li o e manu losi. Tui nā tuia ia i ova le vi inga male malosi. O lono winga o mea uma e whai manawa. E le o le poto ma le atamai. E le o le tamau a inga ma le whaulai o mea. Ai o le tiute. O le matafa ioi o so tangata soifua, tangata o la uma, a tali i mawhawhine o le tua, whe mei tu ina atu ia i ova le vi inga male malosi.
o tau a talii o e malolosi. Tuina atu ia Iova le vi inga I lona suafa. Mantua leo wa uma ona fai mea lofa mai le atua I ata oi le aso na lua o si fea ngai ngai. Na ave ai Yesu lo ingoa. Ai au mai le ingoa o Yesu e te alu ma oi. Le ala fai mai le fai salamo mo tātou nei TAEAO. O tau o atalii o e malolosi. Ia tuina atu ia Iova le vi inga I lona suafa. A foi o suafa leo le atua suafa o Yesu. So se mea te manao ai te tangi atu I lo atua e ala le suafa o Yesu. So se mea te sa ili ai te sa ili atu I le atua e ala le suafa o Yesu. Ia le fai mai fai salamo mo tātou TAEAO. O tau atalii o e malolosi. Tuina atu ia Iova le vi inga ma le malosi. Tuina atu ia Iova le vi inga I lona suafa. Fa umale o upo le fai salamo na fai tauina mo tātou nei TAEAO. Ina ifo atu ia Iova I le mea pa ia e mata ngō fie. Te iloa sa molo watu no pele. Ele whaatonua le tofa o se mea ua masani ai sa moa. O se toi whaamanatu fo I lea mo tātou. Ai te leitu ua lau maota ma lau lawa. Ai li amataina fuafuanga ma polo kalame o le nei aso. Ai me tātou te leo ai le mamalu o le atua. Fe mai ina ifo atu ia Iova I le mea pa ia. E mata ngofia lava. So stai me te alo il pa ia ma le mamalu o le atua e te foi ua whaatumuina o e le anganga o le atua. E te foi ua whaamanuia le atua I lau loto. O ala me te lua whaafsanga I le ala. O a me whaapenao na ngai mai a te oi I lau waso. E le eise me whaatu atu waleina le tangata na alu atu I le atua I le mepa ia e mata ngō fie. Vi ia leli. Me la lea o le whaamnatu na fai salamo mo tātou le nei aso. Na fai tawina mo tātou salamo na e luas fulumaleiva. O tau o atalii o e malolosi. Ina atu ia Iova le vi inga ma le malosi. Ina atu ia Iova o le vi inga o lona suafa. E leo le malosi leo le atua mwhai ai ona e mleifua mai le TAEAO. Tātou toi maua ai ana whaamanuyanga. O le mea lofa o le ola, o le manawa fou. Lewa tātou manuia ai. Whaataila I le atua awana I ngalo I ata oi kerisiano. Tuina atu ia Iova le vi inga ma le malosi. Tuina atu ia Iova le vi inga o lona suafa. Ma o tātou wifo atu ia te ia I le mea pa ia e mata ngofia lava. Vi ia le li. E watu le lima whatalofa le nei TAEAO. Tātou ainga mwhaiwhau tātou toi mafuta le nei TAEAO. Whatalofa atu. Lau tau au auna. Ia e au auna atu mo oi le aso ma le aso. Ia wal tātou misiona ma tātou talainga. Ia vi ia le tua whatalofa atua I le afio mai ma le pale mai fo I o le tātou ai ngai lunga o penga te whailangi. Ia vi ia le tua. O le poto whaalelangi. O le tātou whaasoa whaaleanganga na le TAEAO. Ina ia mawhai o na tātou manatu le lei mai loa le lei. E lei seisi me sili atu na ilo le poto mai le langi. Ia te ia o upu o masani ai tātou tamaonga o tātou umalava na ui mai le whaleaonga. Tātou umalava na ui mai le tautua ma le au nanga I totono a inga ma totono no. E ese le poto a oina. Ese le poto wha wina. E le whapeala o le a le whaongaina le aonga ma le a o tawina.
ai ai taime au mai ai e le atua le poto le whaalelangi, o le poto whau uina, e te whai ai ma whaafoe ai mea uma o lau sāwalinga. Iai fo le taimi e whao ngā i e le atua le tangata, po o le tama vale, ia e wha maina ai mea malolosi, ai o le tātou malu TAEAO FAALEAGAGA le na e fia tufa atu mo o ile nei fo yaso. Ina ia toi wha manatu ia te tātou e le lei le alu i le aunga. E le lei le soe, ai sili atu. Le ato atoa ma le matango fio tangata, na o ina le lei. Whaatasi ai ma le poto whaalelangi wa au mai e le atua, o ka se matango fie. Ai li tangata fo i lele wa tia i le poto whaalelangi. Au wa whaalango i lona poto wa o ina. Ia, ala Samoa lo mai o le tātou maru TAEAO FAALEAGAGA, o le tātou wanga i atua i le TAEAO, o le poto whaalelangi. O le whaasoa lea le apostolo nu ese, na whaasoa atua i le tele o i kalisia. Ia ai patino lava le tātou whaasoa le TAEAO pe ona sila mai le tātou tuswhaitau i lungo le tātou polokalame o le Korinito. O le whaasoa lea le apostolo na ia fola atua i le kalisia i Korinito. Ina ia mauti noa le lei o lātou loto, ma ia lātou i loa le lei lava, o le poto whaalelangi, e tatau o na whai ai le ngā luenga le tua, whaatasi ai ma le whesoasoa ni mai o le anganga o le tua, e whai ai a lātou whai unga ma lātou whilwhilinga. O le melea na tonu i le manatu ma le whina ngalo le apostolo. Na ia whaapea toi le kalesia i Korinito o te le ia luatu ma le sili o le upu, o te le ia luatu i ate o tau i le poto o tangata, ai te tau ono o tau i loa le aina o aluatu i ate o tau e tā lai atu i ate o tau le mau i le atua. Ia le ali, mana ia whaamnato la apostolo le TAEAO. Le ai, o te le aluatu i ate o tau i le poto i upu, poto i manatu malangona. Aina o aluatu i ate o tau e tā lai atu i ate o tau le mau i le atua. Ia le ali, o le mea la le na tonu i le manatu ma le fina ngalo le apostolo. Na ia wha maua lano ai lo na loto, na ia wha pea atu ai le au kerisiano, au tonu i lo manatu. O te le iloa se mea yate o tau lava o Yesu Keriso, o ia lava na whaasa tau roina. Mantua foi lal tangata leo Paulo o se tangata ia tamaite, o se tangata a oina le lei. O le tausi tu la fono o le e Peru o le sa e Peru. Ioi, a le ana sau le tamaloa ma au mai le folanga i le kalesia i Korinito. Uso le tala le lei. Ai outou, o te le ia luatu ia te outou ma le sili i upu. O te le ia luatu ia te outou i le poto ma le atamai. Aina o tā lai atu ia te outou le maue winga i le atua. O le na maua ia te au. O le na wha maua laloina lo loto. Le alau o whai mai le tala le apostolo. O le mea lea wa tonu ai lo manatu. O te le iloa lava se mea tasi. Ia te outou tau lava o Yesu Keriso. Na laua lunga lai le fina ngalo le apostolo. Le anga o le tangata tonu alea na maua ina o ia. Ilona whaasawa, malona mae, i le unuai e kalesia. Le ala fai mai e Paulo i a Korinito. Le ai, te le ia luatu ia te outou i le poto i upu.
te le alu atu ia te o tau i le sili i le upu. A o le mau i le atua. O le ke riso le la. O ia lava na whaasa tauroina. Na maliu, tanumia, ma toi soifua manu malo maitunga maa. Le ala fei mai tala le tamalo na o iai a te o tau male vai vai. Ai na iai le mata. Ai na iai le ngatete. E whapena umar soifua ngā le tato te iai. E whapena umalava le fōlaunga le tato te iai, le whanaua le atua. Awane i tau whatau wa aina, le finangalo le atua o lo tato ngā lulue ma au nai. Awane i tau maua laloina, le finangalo le atua o lo tato ngā lulue ai. O le ale uinga o le tala. Ia le li. E le ina ua o tato maua loa, o na tato tau mawhaile whailo tato poto, tato tau mawhaile whailo tato wata mai, tato tau mawhaile whailo tato malos. Ai whai maile apostolo, ke wisi anu, ai na o iai ate o tau male vai vai. E ui o a o stangata a o a oina lelei. E ui o a o stangata whaitu la fono. Ai na iai a te au le matau male ngatete. I ia leli. Te le alu atu lai ate o tau i le poto i upu, po le ata mai o le tangata, po o ni whailonga, po o se ainga o te sauai. I ia leli. Aleluia. Aina o walu atu i ate o tau e tā lai atu i ate o tau. Le maui le atua. E maise. Ina ia whaailoa atu i ate o tau. E leo se tasi mea. A o Yesu Kiriso. O ia lava ua whaasa tau roina. Amene. O le tatou malu TAEAO FAALEAGAGA le nani le TAEAO o le poto whaalelangi. Pea na tufa atu i ate o esa molo ua tunu pele. So stangata soifua, so stangata ola na whaia e le atua. E le ai so na o ngā. E a o ngā tangata uma na whaia e le atua. Ne e manatu e le iso ua o ngā. Ne e manatu e le ia o ina oi. Ne e manatu e te le i o oi se whale a onga. Ne e manatu e te lei loa se mea se itu lou. E whe mele tala le apostolo. Korinito, te lei aluatu ia te o tau i le poto i upu. Aina o iai ia te o tau male vai vai. Laua lunga i mea uma. A o iai ia te o tau e tala, i atu le tala le lei ia te o tau. Na iai le matau male ngatete te le lava ia te au. O te au na tua ia te o tau. O le mea leo wa tonu i lo manatu. O te le loa se tasi mea tau lava o Yesu Kiriso. O ia lava na whaasa tau roina. Mana ia ia mo tangata e walu i le ngā luenga. O le ale ata mai, o le ale poto, o le ale maua lunga o whaailonga. E na laua lunga ia te ia. Le mana o le tua, le mau ia Kiriso, o le na whaolaina o ia, lea wa ia toi tā lai atua i le kalesia. I ia leli. Amen. Papena uma foi soifua ngā li tātou te iai. Awane i ngalo ia te oi Kirisiano, le na filfilia oi. Awane i ngalo ia te oi lo uso, lo ainga, le na whaamanuia ia te oi. Awane ngalo ia te i tātou, le na au maia mea uma ia te i tātou, ma whaau pengaina i tātou, lea wo tātou maua ai le malosi whaaleagaga, lea wo tātou maua ai le loto teli, lea wo tātou maua ai le whaatua-tua, tātou te tā lai atu ai le mau i le atua. Amen. A whela an tātou i loa. E mele apostolo Paulo. Kirisiano.
e le isauni atu fo i la upu mala utala inga i upu malio le poto tangata. I eleli. Ia. Se i fai atu pel tala lea a ele o se ele a fia fua le maave ave le fua awa fo ine i fasi se ino al tala al fai fe au. Ne i FAALEAGAGA mai lo finagalo i nei TAEAO le tatou malu TAEAO FAALEAGAGA sa molo o atu pele. Se i tatou o pele upu o le atua. Le fai mai le apostolo Paulo i il tatou tusfaitau. Kovitau o te le i sauni atu fo i ate o tou i sao upu. Malau tala inga i ate o tou i ni upu malie po ni upu i le poto le tangata. Ai peitai na whaasino mai e le tua i ate au. Ma le anganga o le tua. Na o walu watua i ate o tou ma le mana o le anganga pa ia. Mi ia leli. Ina ia le iailo tou whaatua tua i le poto tangata. A o le mana o le tua. O le winga la tala fo i leli. Ne i tatou tau mawhai fo i lele. E wha maalia tatou. Ina ia tō sina mai ai le anganga. Mo tatou tau mawhai fo i lele. E wha au ngāle poto le tangata e whai ai le tala inga. A tonu e malosi ai le umi. A tonu e ngā wai mai ai le aise mana. Whawhion tatou iloa. A ngai whai mai e le apostolo pau. Te le aluatu i ate o tau i le poto i upu. Poni upu malie. Poni upu o le poto le tangata. Kerisiano, aina whaasino mai e le anganga o le tua i atea. E le mana o le anganga pa ia. O te tau tala atua i ate o tau i le mana o le tua. Ina ia le iai lo o tau whaatua tua i le poto tangata. A o le mana o le tua i ate o tau. I ia le li. A tonu la e tau mawhai al tele o tangata voile le whaini upu malie mani upu e whao ngā i le poto o tangata. Ai o te tau watu i TAEAO le lei. Ma o wha malosi atu i TAEAO le lei. Ma o wha manatu atu i TAEAO le lei. Ai longa i umi. Ia na ona to atu a iau tafa le nei TAEAO. A esele mānai a mo le tangata whaanga whai me tala ta malo. O te le isa uni atu fo i se upu malie. O te le ta pena atu fo i se upu i le poto tangata. Al tangata e ta pena le lei. Nau i le mana o le tua. Whaalango i le anganga o le tua. Teiloa, e whaolaina le anganga. E tu mau le anganga. E mau waa le anganga. Ai ai ma le mana o le tua. E waila li tangata lea. E toi whaafai leina le sianganga. Whapena fo le anganga lea. Toi whaafai leina le sianganga. Whapena le ona whai. Ai sea. Te le ian watu ia te o tau i le poto i upu. Po o ni upu malie. Po le poto le tangata. Aina o walu watu ia te o tau korinito ma le mana o le tua. Na o tā lai atua ia te o tau le mau ia ke riso. O ia na whaasata roina. Amen. Ia vi ia le tua. Ele o se tala inga e whai ntato upu malie. Ele o se tala inga e whaonga ele poto le tangata. Vi ia le li. Al tala inga e alu ma le mana. O le misiona e alu ma le mana. Vi ia le li. O le misiona anga whai mai polo na o iai ate o tau korinito ma le vai. Vi ia le li. Aina iai ate au lea. Le matau i le atua. Ma le matete i le atua. Ina ia whaolaina o tau.
Amen. Ia le tua. O fela le mesili, e silingi upu malie mani upu o le poto tangata pe sili le mana o le tua. Ia le ia le tua. MALØ TAEAO FAALEAGAGA o le poto faalelangi. E tonu folau ai lau folaunga ma lau savalinga o mea uma a o esa vali le ala. Pe ona tufa i ati o le nei taeao. Le lei le aonga, ma naia le aonga, e aonga tele le aonga. O au fo estangata i le iloa se mea, o au fo estangata i tau mawhai. Ai sea, le anga fo i tate nau i se mea. Awai le aiso tanga vaa i le aiso ta iloa, tate le malama i le fionga le tua, tate le iloa fai 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, tate le iloa le fionga le tua i tala ma mea uma le tono le fionga le tua. Ai o le nau ta inga i le loto, ia whaonga le ola moleli. Amen. Ai le lei la le aonga. Angan whauna o moli mau atu, na o ngā le aonga ia tea. Na whaalau tele ai lo ui loa le upua le atua. Wai o ai tala le tuspa ia. Ele i au i ai le malama ma le iloa. Ai whaaftai le aonga. Ua whaalau tele le malama. Ua whaalau tele ai le iloa. Whaalau tele ai le whaamalosia ai le pulu nau e whaitau. Ina ia tala noa mai le upua le tua ia tea. Le anga wa o stangata e vai tele. I ia lele. O le winga lau tala. Awa ni whaale au ngā ina e tātou le aunga. E au ngā tele le aunga. Awa ni ngalo ia te i tātou. E iai ale whai a onga silisili. O le nganga pa ia o le atua. Le ala e whai mai e le upu foi leo wa masani e tātou. E ese le poto wa o auina. Ese le poto whaauina. Ia le. Ia le atua. O le poto whaalelangi. A tātou maua le poto whaalelangi. O na makua seki a leo lau savalinga ma lau tamoinga. E whaamanatu e le nganga pa ia te o e mea na e whaitau ai. E whaailoa atu e le nganga o le atua ia te o e mea na e su e ai. Nau wheo le nganga pa ia le o se kāwingi. Vi ia le atua. Po le alo o fia la unga le lei, po le alo o fia whaonga ina i le fina ngalo le atua. E le mawhaini sau le nganga pa ia pe a tātou le sa ili le nganga pa ia o le atua. A le ngala le alu le ile a onga. I sau le nganga pa ia whamanatu le mea na o ina i tātou. Ai a whaifo i tātou te o ile a onga, ai tātou te le whaalango i le nganga o le atua. O ia o le whaia onga silisili. Ia le ali. Ia le atua. Tā ua le onga. Tā ua whaalango i le nganga pa ia o le atua. E ese le poto a uina. Ese le poto wha uina. Maila i o le tala te māloa. Ke wisiano. Lo e kālesia. Kornito. Ai mātou te tau tala atu ia te utau i le poto. I iewa umau na awa uina. Me wa aile le ngai le koe rephrasing ngai le apostolo le. Na amata mai luma fe mai paulo. E ui lava. Na o iaia te o tau male vai tele. Ai na o matau i le atua. Ma o ngatete i le atua. Na o tā lai atua ia te o tau le tala le lei le mau ia ke riso. O ia ua whaasatoro ina. Me ala fe mai lo tala te māloa. Mātou te le tau tala atu le poto i e ua umao na o ina. A fuafu i ailongo winga la e tau tala paulo ia te ia wa o ia o tangata a o ina le lei. O ia o tangata na matua i maua lunga le tūlanga o lona o ina i le tūla fono ma le
tulanga lava I whailonga nei ai. Mā ngai leo mainga te māloa. Ai mātou te tau. Tala atu ia te o tau. I le poto ye wa o na o awina. Ai leo le poto le nei lalolangi. Pi ia le li. Pi ia le tua. Pa o le poto le alii o le nei lalolangi. Ua faa lea o ngā ina. Awe le maa ngai ke lo meo le alu le aonga. Ia le tua ke lo whai akfo I kakaunga e alu le aonga. A whai o le fina ngalo le tua ma e langona mai le tua. E au ngā le aonga ia te oe. Ia le li, sheki, go for it. Ia ngi ke fōka whai ako e whai pēr ma ia. Sili ale a nganga pa ia. I oi. Sa o le lei. Ia le ala mea la sa ulea ngang pa ia wha manatu mai pe ai le fialu ke soi soi. Amen. Ia awane I wha winga seina le tato wha soa ni TAEAO. E au ngā lea onga, e au ngā lea o oina. Fiso soani mai ai le nganga o le tua ia te I tato. E se lale maa ngai mo le tangata ua o oina lili. Fa saulo ma le poto fa le langi, ma le poto fa uina oka. Lo ino se lau, limas fulu, lua se lau pasengi Vi ia le tu. Fa manino lo le apostolo I le kalesia. Ai mātou te tau tala atu I le poto ie wa uma o na o oina. Kore nito ele o le poto le nei lalolangi po o le poto le li o le nei lalolangi fa le au ngaina. Ai pei tai mātou te tau tala atu I le poto le atua I le upulilo. Sana tia. Na tō fia e le atua ana mua. Ana mua lava. Ina ia tātou manu ia ai. Oka, wewa ila le maanga ia. Wai le poto fa le langi ma le poto wa o awina lewa. Lewa e fai tau I le upu le atua. Wai malama lama. Wa manino ia te oe I lo fina ngalo. Ta tala I lau whaalongo. Ta tala I lau wa ai whaaleanganga. Iai le oli ia te oe fai tau le upu le atua. Ia le li. Praise the Lord. O le poto whaalelangi. Malu tae whaaleanganga mo oe sa molo ua tunu pele. Lei seisi me sili nai lo le poto whaalelangi. E upo le apostolo ia koko. O le poto mai lunga. O le poto I mama. Ia le li. Ia le to. O le poto I sili. Praise the Lord. Ave ma oe le upo le tua le ne yaso. O ma le anganga o le tua. Whaalango I le mana o le tua. A whai o e ngalue I totono o lau kampani. A whai o le ase whaipolo e ngalue ai. Whaalango I le tua. O le poto whaalelangi. E manuia ai tātou pe I lao le upo le apostolo I le kalesia. Ai mātou te tau tala atu I le poto I e wa uma o na o oina. Pai le maa ngai mo le tangata e whaatu muina le nganga pa ia. Toi a o oina le le. E tau tala e manuia le tangata. E whaasoa e manuia le tangata. E tufa e manuia le tangata. I ia le li. E meila I o le. O le tamaloa. Ai le o le poto o le nei lalolangi po o le poto o le alii o le nei lalolangi. Oka ia. E lua meanga ia inga. Poto o le lalolangi nei. Ma le poto o le alii o le nei lalolangi. Ia le atua. Mela le e whaasoa ma tala noa atua le polkalami. Manu tae whaleanganga. E au ngā fo I le awa oina. Ai lo ma le poto le alii o le nei lalolangi. Ia ona 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 lo leo I tātou. Ai le o le poto le nei lalolangi ma le poto le alii o le nei lalolangi. Ai pei tai. Koe nito. Mātou te tau tala atu I le poto le atua. I le upu sa lilo. I le upu sa nā tia.
le upu lea na tō fia e le tua ana mua lava ina ia tātou manuia ai. Amen. Aleluia. Ma vai le tāua tele o le poto whaalelangi. Leo o tātou manuia ai. Whai meila i o le fionga le tua. Upula ia na wha umma i le. Wha malosia le apostolo mai a wha ai loa atu le kalesia kornito. O le mea na le iloa e se tasi. O le mea na le iloa e le liki o le neila rolangi. A wā na lātou iloa. Po ua lātou wha asātou roina le liki e ona le manuia. Ia le atua. Kei loa. E ile mea ile au ia ile le malama o le tiapo. E ile mea ile au ia ile malama ma le iloa wha le laulangi nei. A o le mea le nana au mai e le atua ia te i tātou le poto wha le langi. E ngata la le poto wha le laulangi nei. A o le au ngā le o le poto wha le langi. Tātou te iloa i mea wa au mai e le atua ia te i tātou. E le au ia ile i loa o se tasi o le neila lolangi. Mi ia le li. Hallelujah. Mi ia le atua. Amen. Ave ma o le upo le tua o le poto whale langi, o le poto e mama, o le poto mai lunga, o le poto mai le tua. Tātou te fola tua i le mana o le li. E le o le poto i upu. E le o upu mali. E le o le poto le tangata. Whai mai lola i o le apostolo hou. Kornito. A wao mea uma e le iwa aia e mata. E le ila ngona fo i e talinga. E le i o fo i le loto se tangata. O mea i o wasau nia e le atua mo i la tou. O e alo lofa atu i ata ia. Sekia le poto mai le atua, le poto whaalelangi, le poto whauina. Whai lautala inga le aso, e te moli mau i se uso posto fine, se ta mā se tina o ai lava, o whea le mea te anga i le aso nei. Lewa ia te i tātou le poto whaalelangi, le poto whauina. Whai mai lola i o tala al tamaloa. O mea la ele iwa aia e mata o tangata. Ele ila ngona fo i o lātou tali. Ele i o fo i le loto se tangata. E te tau tala atu ea e manuia al tangata. E te tau tala atu ea e o le loto nuti mo moia ma le loto sala mo il tangata. Ono lea, ono le mana o le tua wailana upu. Amen. Aleluia. Malu TAEAO whaaleagaga mo o isa molo watu peli. I ia le mea malava. Le ala whai mai lola i o tala tamaloa. Koe nito. A wawu whaalia mai ia mea e le anganga. E le atua ia te i mātou malava. A wae so e ifo le anganga i mea uma. O mea lo loto fo i a le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Na vai le matautia o le poto mai le atua, le poto whaalelangi. Amen. E te tau tala atu e manuia le tangata, e te whaasoa atu e o le mana o le atua i tangata, e whaolaina i tangata. Amen. Ai le o le poto i upu, e le o upu malie, e le o upu e whapena o na whaafia i tangata, e le o le poto o tangata, a o le mana o le atua, kore nito na o tā lai atua i le mau, o Yesu o ia o le na whaasātou roina. A whaila tātou te maua le poto whaalelangi, sa moa o atu peli. E manino ale fionga le tua mo tātou. Amen. O mea ele iwa aia e mata, ele ila ngona fo i talinga, ele ia o fo i le loto se tangata.
o mea ia ua saunia e le atua mo i latou o e alolofa atu ia te ia. Ma ua faalia mai ia mea le atua ia te i tātou e lona nganga. I ia le li. Aisea, mai le apostolo Paulu, a wae so ifo le nganga i mea uma, e o ai mea lo loto o le fina ngalo le atua. Amene. Malu TAEAO FAALEAGAGA mo oi. Hallelujah. Po ai lava se tangata wa iloa peila fesile tama loa ko dito po ai lava fo i se tangata wa iloa mea al tangata wana o le nganga o le tangata o lo i tonu ia te ia i eleli e whaapea fo i ona le iloa e se tasi mea le atua wana o le nganga o le atua. Hallelujah. Amen. Amen. E tā ua le poto whalelangi, tātou te iloa i mea lo loto o le fina ngalo o le atua. Le alawa au mai e le apostolo le whataita inga mui tātou. E o lava i tangata. Wana o le nganga o le tangata o lo i tonu ia te ia. Ua iloa mea ali tangata. E whapea fo i le alea. E whapea fo i le atua. Wana o le nganga o le atua. E na te sila fia le mea wailona sina ngalo. A le tangata la wa ia i le poto wha uina ma le poto whalelang. Le alawhai mai le tala la apostolo pau. A wae so e ifo le nganga i mea uma. O mea loloto fo ia le atua. Le wa ia au mai ia te i tātou e lona nganga. Tātou te so e ai mea loloto a le atua. Amen. I ia le ali. Alu ma le upo le atua le nei aso. Malu TAEAO FAALEAGAGA. I ia le ali. Awane i taitaina i tātou e le nganga o le nei lalolangi. Ia taitaina i tātou e le nganga o le atua. I ia le ali. Awane i o tātou tau mwhai lo tātou malosi. Poto i upu. Poto le ngana. Poto le tangata. Ia tātou tāla i atu. I le mana o le atua. I ia le li. Awane i taitai seina i tātou e le nganga o le nei lalolangi. Ia taitai i tātou e le nganga o le atua. O le taime taitai nei tātou e le nganga o le atua. Whai maila i o le thionga le atua. O mea ia. E au mai e le nganga o le atua. E fua ina mai e le atua ia te i tātou. Whai mai o ia mea fo i tātou te tau tala tuai upu e ao o ina mai e le nganga pa ia. Ai le upu e ao o ina ai i le poto tangata. I ia le li. I ia le atua. O lo whaamatalaina mai mea whaaleanganga i upu whaaleanganga. Ia pe iau na moli mau atu sa moa lo watu no pele. Wa o stangata e vai tele. A ua tuina e le atua le ngā lala. E whai tau le upu le atua. Ia e whesosoani mo i tātou uma lava. E leifo se ato atoa. E whaaftai le e na te au mai le lana fionga i le aso ma le aso. E a oa o ina ai tātou. Amen. O le nganga la o le atua. O lo whaamatalaina mai a te i tātou. Ma oa o ina i tātou i le poto whalelangi. Ina ia mawhaion tātou a whaamatalaina mea whaaleanganga i upu whaaleanganga. Kasi la lea mea lea e o mai tau wina fo i lewai tau ma lewai taimi. O le tau mawhai o le tangata fo i le whaamatalaina mea whaaleanganga. I upu o le tangata. I lona i loa ma lona ta mai. A le manino le afionga le atua.
o lo whaamatalaina mai nei mea whaaleanganga, i upu whaaleanganga. I ia leli. E lor koe ngā mea volele ngā umang whai tau al maur tuspa ia ese rore me e anga ia ile le FAAEAO po le savali. Fe mai paulu o lo whaamatalaina mai nei mea whaaleanganga i upu whaaleanganga. Praise the Lord. Amen. Awatia ia le upu o le atua. O le upu whaaleanganga. E whaamatalaina ai mea whaaleanganga. Hallelujah. Ai leo le whai o sau po la ke ke ale we fe mai ia pe ona whai mai le a fionga le atua. So le whai tete. Ia le ia pe wa lo tupu le fa peo wa avatu le fa so al pokalam le yo le tupu o le ata to te va va ai wo o foi lava I me fa leanga au wa ese ma me wo palu ia I totonu I me fa leanga ale manino le fionga le tu fe mai le apostolo no ese ai le o le upu e a o ina I le poto o tangata a o le upu o lo whaamatala ina I mea whaaleanganga I upu whaaleanganga. Hallelujah. Amen. I ia le tua. Pa whea lana whaamauni el tala lea. Whai maila I o le thionga le tua. Ai le talia le tangata whaaletino o mea le anganga o le tua. A wao me valea ia te ia, na te le mawhaia o na ia I loa. A waia wha masino ina wha le tino le tangata. Wha le tino. I ia le atua. A o tangata wha le nganga, e wha masino e ia I mea uma. I ia le li. I ia le atua. Ai le mawhai o na, wha masino ina o ia se tasi. Ni ia le li mela le ese le fa le tino mal fa le nganga ni ia le tu o le tino e ngata la no fa msino ngai fa le tino a o le nganga por fa le nganga fe mai ia e fa msino ina o ia e le nganga I mea uma pa vai le a o tangata fa le nganga e fa msino e ia I mea uma I ia le ai le mawhai ona wha masino ina o ia se tas. Hallelujah. E iloa le nganga mea le tino. Ai le iloa le tino mea le nganga. I ia le li. O le mea whaila li nā wa leanga I mea nei tai. Leanga foi wa hau wha masino ngā le tino I mea wha leanga. Ai le malama le tino I mea le anganga. Hallelujah. A o le anganga. E le ngata e le o whaamasino I mea le tino. I ia le li. Ai na te whaamasino I mea umalava. Ai le mawhai e se tasiona. Whaamasino ina I te ia. Ia le li. Hallelujah. E la taimi foi e pe tau vai e le loto tele o tangata ono le whaamasino mai le laulangi. A le umanino le upo le tua mo tatou. E le talia le tangata whaaltino mea le anganga o le tua. Anga whi mai o mea valea I te I latou. E le mawhai ono latou ino. Aisea a wae whaamasino ina whaalitino I latou. A o le anganga e whaamasino ina whaaleanganga I latou. Mai lai o tala tuspa ia o le tangata whaaleanganga e whaamasino e ia I mea uma ai le whaamasino ina o ia se tas. Amen. Hallelujah. I le eise na te
I loa le finangalo le tua se i vangana le tangata whaaleagaga. I ia leli. MALØ TAEAO whaaleagaga mo oe le nei aso sa moa lo watunu pele. O le poto whaalelangi. O le poto wa'oina. Poto wha'auina. O le poto e mama. O le poto mailunga. O le poto whaaletua. Ina ia o'auina ai i tātou. Ma ngai ala le, te whauma tupea le tātou tusi le taeao. Le whaumanga e le whaumanga e le apostolo lana whamanatu malana tala noa atu i le kalesia. Ni ia leli. Ina ia awane i manatu i lātou o le whaungaina o e le atua o le apostolo. E whaale tino, e le ai, e whaale anganga, i ia leli. Le ala whai mai le tala atuspa ia. A wapo o ai wana i loa le fina ngalo le li i na te ao a oina atu o ia. Aua tātou maua le fina ngalo ke wiso. Amen. MALØ TAEAO whaaleagaga whaataitele atu lava le tātou aiga le whaasoa ma le tufa mai fo le nei taeao i ia leli. A o tangata whaaleagaga e whaamasino e ia i mea uma. Ai le whaamasino ina o ia e se tasi. Hallelujah. A wa o tangata whaaletino ua whaamasino o ia i le tino. Ai le iloa e ia mea le anganga. Ai le tā ua te le upua le atua mo tātou le nei asu. E toi whaamanatu ia te oi. E toi whaamanatu ia te au. O mea uma lava. Tātou te tau tala tua i upu e hao au ina mai le anganga pa ia. Au fui ni tātou so ona tau tala. Amen. Whatoa tātou tau tala lava. Ina ua whai mai le anganga pa ia e tau tala. Hallelujah. Wai ai stay me whaonga upo tangata. A whi mai le apostolo Paulo Kornito. O mea ia mātou tea. Mātou te tau tala tua i upu e hao a oina mai e le anganga pa ia ia te i mātou. Ai le o upu e hao a oina ai le poto tangata. O lo whaamatala ina mea whaale anganga i upu whaale anganga. I ia le li. E whaamanuia mai le atua sa molo watu ele ia te oele ne aso. Tauina ia au tia mea umai le alofa ma le anga li leio le tua mo le atu le whaaftaitele lava se o tātou ainga le mafuta mai ia e mese fōi o le whaamnoina o lo taimu ia wale upua le atua mo i tātou i nei taeao te alofa tele mo o tau alofa atu i le tino ke riso mo le atu hoi alofa anga i au nā le atua ia o lo o thili ngā pēa i le tala inga o le fina ngalo le tua i so se tulu inga o le neilo langi ai atou umalava o lo mafuta mai lunga o penga te whailangi ia whaamanuia te le atu le tua ia te autou umalava o te talo ia iai le anganga o le tua le anganga o le poto ma le ao a oina le poto whaalilangi tātou te au auna tuai le tua i le ava ma le mingau tātou te au auna tuai le tua i lana upu. Ta mani taeao o le mātou whaaftaitele lava. Ona o lau alofa mai ma lau whaamanatu mai a te i mātou e ala i lau tuspa ia. E a oa wina i mātou ta mā. O le nei taeao le a mātou o ma le alanga i o mātou loto. Whaaftaiwa e whaamanatu. Whaaftaiwa e toi whaailoa i a te i mātou le li. Le mātou whaamomua. O le alo mātou i loa ma le maualunga o le tūlanga o a oina. Mātou te whaalango lava i le poto whaalelangi i le tua mai ate oi. E whaafoe ai le tua ma whaatonu fo lawai. La mātou fo launga ta mā. O mātou talo le li i whaamanuia
I se tasi o lo whaafonga mai le TAEAO, o i fwoi o mana o mia lau whaamalolonga tama, au ina atu le atua lau whaamalolonga le suafo o Iesu Keriso le matua li I whaola. Whaataitele le atua, alo whangia le li au na anga I mai le ala, ia wale tala inga le ne yaso se ia o lava I le poa na nei, tu mau atu ia te oe le atua le inga, le whamanu ma le whanetanga se ia o le whaavavau e whaavavau lava. Amene ma amene. Ia tau le tula iwa o tātou polkalame, tāpena ina au nā le atua whapefon tātou ai mainu e mamau le ala I le tau le tula sifurmalua, ia angai atu fo tātou lau ai atupu le statement nei oli, ia ai maisi o tātou ngā luenga o le leinga mo tangata uma, ia man tātou polkalame taulanga fiafi, whasosolo atu ai fo I le tātou ambasa o malo le atua whapea tātou polkalame mo Israelu, whaamanuia tele le atua I o tātou ainga, ia iai le anga li leo le atua I mea umalawa, te talo mai moa, o te talo atu po I mo utou. To God be the glory forever and ever. Amen and amen and amen. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa I fo fanga I ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu le lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua I Israelu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga ia e se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Iesu Keriso. Ile lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le monga olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea. Samoa a e fia I roa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tutupu mai o le a tutupu fo. Ia loga no le leile tatou te malanga tuai. Ia Israelu awale ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo ta tia I o ta lima ia o ta ua la valo ia I fuafuanga whafsotai purenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awale ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist
o le maua le vaenga ma le vaenga o le mea la fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo toe tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 Pulevinaka and Shalom. My name is 𝚗𝗜𝗦𝗡𝗥, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa paanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e sel tawo so ole atua. Ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma na ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia ke te to ne mo finish fa mo dang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚅 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 pa ia malu Samoa.
ia o lo ingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whatupuina lava le fia ma le ori ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga pe o na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai pei o na o wo iai. E te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.